Baveći se uglavnom poljoprivredom i stočarstvom, stari Sloveni su bili u neraskidivoj vezi sa prirodom. Tako je nastao mit koji i dan danas živi. Kult biljaka i drveća bio je veoma bitan u staroslovenskoj veri, a posebno mesto u tom kultu zauzimao je hrast, badnjak. U predhrišćansko vreme Sloveni su ispod hrasta prinosili žrtve bogovima i veruje se da je tada hrast imao ulogu hrama. Za vreme Turaka u Srbiji se, u nedostatku crkava, narod okupljao ispod osveštanog hrasta gde su se obavljale molitve i mnogi drugi verski rituali. Takav hrast se u narodu zove zapis i na njegovom stablu se urezuje krst, simbol hrišćanstva. Pored verskih obreda, kod tih hrastova, zapisa, održavaju se sabori i narodna veselja na kojima se vernici druže, spremaju tradicionalnu gozbu i uz koju čašicu šljivovice sklapaju nova prijateljstva. U današnje vreme, u nekim delovima Srbije, mnoga sela imaju bar po jedno takvo drvo koje se poštuje i ni u kom slučaju ne sme biti posečeno. Hrast je kod starih Slovena bio posvećen bogu Peru i do današnjih dana se poštuje i igra značajnu ulogu, posebno u pravoslavnoj veri. Badnji dan i Božić. Kod Srba na Badnji dan, dan uoči Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, rano ujutro domaćin ili muški članovi porodice odlaze u šumu da seku badnjak. U nekim mestima seku se 2 ili 3 badnjaka, dok u drugim, u zavisnosti od broja muških članova u porodici. Kada seče badnjak, domaćin stane ispred njega okrenut istoku i onda pospe badnjak žitom i pozdravi ga rečima dobro jutro i čestiti ti badnji dan. Zatim se prekrsti, pomoli Bogu i poljubi drvo. Kada se oseče, badnjak treba da padne na istočnu stranu, pri čemu se pazi da se ne zaustavi na nekom obližnjem drvu. Domaćin ga onda odnosi kući i prislanja uz nju pored ulaznih vrata. Uveče se badnjak unosi u kuću i nalaže na vatru. Taj čin nam govori o bliskoj povezanosti kulta drveta i vatre u koje se verovalo kod starih Slovena. Vatra se obično održava tokom cele noći sve do jutra, kada u kuću dolazi položajnik ili radovan, to jest prvi posetilac koji na Božić svrati u taj dom. Obično je to mlada muška osoba i taj ritual ima veliku važnost za ovaj praznik. Položajnik, ulazeći u kuću, pozdravlja ukućane sa Hristos se rodi, na šta oni odgovaraju vaistinu se rodi. On zatim odlazi do vatre i žaračem raspaljuje govoreći koliko varnica, toliko sreće u ovoj kući, koliko varnica, toliko u domaćinskom džepu novaca, koliko varnica, toliko u toru ovaca, koliko varnica, toliko prasadi i jaganjaca, koliko varnica, toliko gusata kao i piladi, a najviše zdravlja i veselja. Iz svega ovoga možemo da zaključimo da je kult biljaka i vatre kroz ovaj običaj i dalje veoma prisutan. To nam dokazuje da hrast, bez obzira na sve što se kroz istoriju dešavalo, odoleva vremenu dokazujući da je i dalje sveto slovensko drvo.